Halo teman-teman, wow, di sini ada ondel-ondel naik mobil truk nih teman-teman, wow, mantul-mantul. Yuk kita arak nih teman-teman, ondel-ondelnya. Nyok, kita nonton ondel-ondelnya. Wow, ada ondel-ondel lagi nih. Wow, ini kayaknya pasangan abang ondel-ondel yang di atas mobil truk ini nih teman-teman. Yuk kita pasangkan teman-teman ondel-ondelnya. Pertama kita pasangin ondel-ondel yang pakai baju warna orange dulu yuk teman-teman nih. Di depan ini udah ada abang ondel-ondel nih pakai baju warna orange. Kita taruh di sini yuk. Wah, nggak cocok nih teman-teman. Kita taruh di sebelah sini nih. Di sebelah empok ondel-ondel pakai baju warna orange. Tuh kan teman-teman, cocok kan teman-teman. Yuk kita cari pasangannya lagi nih. Ondel-ondel pakai baju warna biru. Ini ada abang ondel-ondel nih. Kita taruh di sini nih. Di sebelah ondel-ondel pakai baju warna pink. Wah, nggak cocok ya teman-teman. Kita taruh di sini nih. Di sebelah ondel-ondel pakai baju warna biru nih. Wow, tuh kan cocok teman-teman. Satu lagi nih teman-teman. Ini ada abang ondel-ondel pakai baju warna pink nih. Kita taruh di sini nih. Nah, kan teman-teman, cocok kan teman-teman? Nah, mereka udah ketemu pasangannya nih, teman-teman. Wow, bagus kan teman-teman? Ada ondel-ondel pakai baju warna orange, biru sama pink. Kita lanjut cari mainan yuk. Wah, ada balon warna-warni nih teman-teman di sebelah sini nih. Wow, mantul-mantul. Ada balon warna-warni sama ondel-ondel warna-warni juga nih. Yuk kita pecahin teman-teman balon warna-warninya. Aku mau pecahin balon warna hijau dulu nih teman-teman. Green color, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon hijau. Wow! Tuh, ada hadiahnya tuh, teman-teman. Wow, ternyata hadiahnya bola sepak berhadiah nih. Yuk kita buka yuk. Wow, ada hadiahnya nih, uang nih, teman-teman. Wow. Uangnya ada Rp3.000 nih, teman-teman. Wow, mantul-mantul. Yuk kita kumpulkan, teman-teman. Kita lanjut pecahin balon warna-warninya. Selanjutnya aku mau pecahin warna biru nih, teman-teman. Blue color, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon biru, dor. Wow, ada lagi nih hadiahnya nih teman-teman. Wow, telur berhadiah warna pink. Wow, hadiahnya apa nih? Wow, Yupi Dinoland teman-teman. Wow, mantul-mantul. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Warna pink teman-teman. Pink color, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon pink. Wow, ada hadiahnya nih. Wow, hadiahnya Yakult nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Yuk kita kumpulkan. Selanjutnya aku bakal pecahin balon warna kuning nih teman-teman. Yellow color, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon kuning. Wow, mana tuh hadiahnya? Wow, kita dapat telur berhadiah warna kuning nih. Wow, isinya permen viral gambar bebek nih teman-teman. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Tinggal satu lagi nih teman-teman, warna ungu. Purple color, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon ungu. Wow, ada hadiahnya lagi nih teman-teman. Wow, telur berhadiah warna biru. Wow, hadiahnya apa nih? Permen Yupi ice cream cone. Wow, yuk kita kumpulkan teman-teman. Teman-teman, kita lanjut cari mainan lagi yuk teman-teman. Di sebelah sini. Wow, ada helikopter nih teman-teman. Wow, ada helikopter warna hijau nih teman-teman. Wow, keren banget nih teman-teman helikopternya. Yuk kita kumpulkan teman-teman helikopternya. Kita lanjut cari mainan lagi yuk teman-teman. Di sebelah sini nih masih ada nggak ya? Tut nan. Wow, ada mobil tank tempur di sini teman-teman. Wow, mobil tank tempur warna hijau lagi nih teman-teman. Yuk kita kumpulkan. Kita cari di sini. Wow, ada lagi nih. Wow, ada mobil bus Tayo. Wow, ada bus Tayo warna biru. Hey Tayo, dia bus kecil ramah. Wow, ini ada bus Tayo warna hijau. The wheels on the bus go round and round.
Wow, kita cari di sebelah sini nih. Wow, apa itu teman-teman? Wow, ada sesuatu tuh di pohon. Yuk kita lihat yuk teman-teman. Wow, ini ada tomat warna merah. Wow, yuk kita kumpulkan teman-teman. Kita lihat yuk di sebelah situ ada apa ya? Wow, ada semangka nih teman-teman warna hijau. Wow, mantul-mantul. Di sebelah sini ada apa ya? Yuk kita lihat yuk. Wow, ada apel nih teman-teman. Apel warna hijau. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Kita cari lagi di sebelah sini. Wow, ada sekumpulan hewan nih teman-teman. Yuk kita lihat yuk. Ada apa aja ya? Teman-teman, hewannya ini paling ujung ada badak bercula satu nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita kumpulkan. Di sini ada singa, si raja hutan. Wow. Terus ini ada rusa warna coklat. Wow. Terus ini ada gajah, badannya besar dan belalainya panjang. Wow. Ini ada domba-domba, apa kau punya? Wow. Ya punya 3 kantong penuh. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Teman-teman, di sini udah ada keranjangku nih. Tadi kita dapat apa aja ya? Kita dapat bola sepak berhadiah warna biru. Terus ada telur berhadiah warna pink teman-teman. Terus ada telur berhadiah lagi warna kuning. Terus telur berhadiah warna biru teman-teman. Wow. Kita dapat semangka juga nih warna hijau. Wow, terus ada apel juga warna hijau juga teman-teman. Wow, terus kita dapat tomat warna merah. Wow, terus kita dapat Yakult nih teman-teman. Wow, terus ada domba-domba. Terus ada gajah, badannya besar dan belalainya panjang. Ini ada singa, si raja hutan. Wow, terus ada rusa warnanya coklat. Wow, terus kita dapat badak bercula satu teman-teman. Wow, mantul-mantul. Terus ada bustayo warna biru. Terus kita dapat bustayo warna hijau. Wow, terus ada mobil tank tempur nih teman-teman. Wow, terus kita dapat helikopter. Wow, terus kita dapat ondel-ondel pakai baju oranye sepasang nih teman-teman. Wow, keren. Terus kita dapat ondel-ondel lagi nih sepasang pakai baju warna biru. Wow, bagus ya ondel-ondelnya. Terus kita dapat ondel-ondel lagi nih sepasang pakai baju warna pink teman-teman. Wow, mantul-mantul. Teman-teman, sekian dulu ya video hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah, terima kasih. Semoga sehat selalu. Bye-bye.